بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه بركات رمضان ما هو كم دوهيك أرمين ميسكت كوريا ميجندا سلسلة الدعاء مسلسلة إم فاهو دارسا وريها بيفورنا بس أرمين مرحبا كيان. هذا ميهار أرمين مسلسلة دارو ميسكت كوريا جندانة إم فاهو دارس. أرمين مدارسك ميادو مبالالني دعاء كورا إرو دعاء إجابة كورفمك الله سبحانه وتعالى يا حضرة دعاء إجابة كو أرمين يكوري دعاء أرمين همما دبوما إديك مبانما أرمين حفاظن جه باي كنكمك مچا آده دعاء إجابة كوروا باي سببتا مچا فمكس الله سبحانه وتعالى إلهك فتوك كيرت قرآنك إله الدعاء كو كنكمك إكلانge අලුතකුන් එකදාංගේ දෙන්නෙවම වණි ඊට ආයතකක අලුණෙන්න අමුරු කරවවා දුආයකි ඒක සාතුග මුස්තගිල්ලුකොන් අලුණෙන්න කුරවේ අලුකමේ නමාදු ගොත රෝද ගොත zakat ගොත දුආයකි වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය කුත්තම් වේ සවාබ හෝදුම අලුණෙන්න කුරවිදානේ අලුකමේ අදි ආමුගතෙක්ග අලුණෙන්ගේ දීනුග අල්ලාහ් ලව්වාෆාවා gina alukantaka ki e alukantakuga dua himene alukanta misala ka alun men namada belikama vies alun men hajjuge manasik taka belikama vies mi huriha kamaki ege terega Allah subhanahu wa taala dua lavwa fawa kankam enve dua yaki alukamuge wara muhimu alukamege gotuga sifa wegen goswami wani ad Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala ge alutakunge terein ekalange e bayeddeke emme boda nuruhun tereve odigannawa mihunge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qurwa fave ei kankamuga ekalange nudannawa alutakunge kankamuga ekalange nudannawa alutakun deke ekalange kofawe wodigen nuwata ikalange nurhun tere wodigen nawa kama awme mikama me devje funkom visnada Allah subhanahu wa taala ge alutakonge terein ikalange yal nudannawa alun kankama edi Allah ge hadratuga dua nukura alun deke ikalange nurusawa kan nuwata Allah subhanahu wa taala kofa wodigen nawa kan rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fulkura wafawe lobete akhunne mikamun algonmenna dehawani konkametto mikamun algonmenna dehawani algonmenge man mativeri ilahuge ogawanta verikam Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga algonmen dua nukura nama ade hadratuga mane agon mibunani Allahu wa dua nukura nama Allahuge kibein Allahuge faratun kankame wagga nede alun deke Allah subhanahu wa ta'ala kofawe wodiganawani kiha dීරතිවන්ත ඉලාහෙත්තු අලගොණුමෙන් එකලාංගේ හදරතුග එකලාංගේ කිබෙන් කංකම එදුම එකලාංගේ ලෝභි කරවණි එන්නම සලුන්ම විස්නාදා ආම්වි දුනියවි මි ඉන්සානුන්ගේ තෙරිය ඉන්සානුන්ගේ හයාත අලගොණුම නසර හින්ගාදාෆි කම වානම මීහෙක්කාරිගේ දෙෆහරු අලගොණුම කමක එදිෆියා මිහා හුන්නනේ මූණු කුණ කොක්ගේ එන්නොන්තෝ algonme maagine mihekariga ichchaka ede nama maagine mihekare kankama kiya nama emiha kulene algonmenna duradda maagine mihekariga kankama kiya nama detin duho phone naga fana den emiha ge phone onnane busy we fanuwata nivada miedo algonmenge halatu enames e insana ekakku ena gatuka kamaka edunima ena kanta nukodde eru madama ena hama annen jehidane ekkala kanta nukoddi mihage kariyam ves ommes kamako enoto enames efada nikameti halate gaunu men tibe eruves alunu men meulani ma ginen ekaku kanta kiyanja emihaka kanta to nukodden eya khilaf gata kiritiwanta muritiwanta huriha kamako hustahire wodigamwa Allah subhanahu wa ta'ala nurusave ekalange hadratuka kankama nede alun deke subhanallah algonumen Allahuge lobi benu nama algonumen Allahuwa gaave Allahuwa rattehive Allahuge
hadratuga Allahge gaatuga algonmenna ki maqbul mihaka wa beenu nama algonmenna oti gine ginen Allahge hadratuga kankama edi dennevo ei duniyavi kamakavvias ukhravi kamakavvias එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුක කංකම එදි දන්නවා ඉරු ඉදුම් වෙරි ෆාහ කරවා ෆාවේ මෑගඬු තින් කමේ අල්ගොන්මෙන් ඒ දුවා කරාරු ඒක එබජේ ෆුරියම කරා ෆුරතම කමකි අල්ගොන්මෙන් කරා දුවා අල්ගොන්මෙන් කරන් ජෙහෙනි ඉඛලාස් තරි කම එකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය එකන අල්ගොන්මෙන් කංකම එදි algonme hajataka edi haqiqatuga hamekani dannaven jehne farataki Allah subhanahu wa taala ade duayaki ei nikameti faratakon mativeri farategge arihuga kamaka dannawa dennewuma arebago kiyaj ehmima hamekani Allah subhanahu wa taala ya khalis kurumuge muradaki ituru evves baveriya ituru evves farate nihmana hama sidala Allah algonmen edwa kuru එමෙම එයි එම්මෙ මුහිම එක්කන්ත දෙවන කමකි අලුන් මෙන් එකුරා දුවා එක්ග එදේ එදුමෙක්ග ෆාෆයක එදිගෙන් නුවානේ ඒගිතරේග රහිමුගේ ගුළුන් කෙඩේ කහලා දුවායි අලුන් මෙන් කොග්ගෙන් නුවානේ අදි ඒග අල්ලාහ් නහී කුරවි කමක දෙවුම එදිගෙන් අලුන් මෙන් දුවා කොග්ගෙන් නුවාන හැම එයායිකෝ අලුන් මෙන් ඒ දුවායි කුරංචේනි ඒ දුවායි කුරා ඉරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා edua ijaba koddevwane kan algonme kabulu kokke ekan algonme yagin kokke ei algonme dua koraru balanjehe magandu emme magandu tin kanta ekamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya khalis ko hame ekani Allah wa edua kon dua dennevo devanakama ki ekura dua egga Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurevvi kame ka edigen edua nukurun timwanakama ki edua Allah subhanahu wa ta'ala ijaba koddevane kamuge yagin kama eko alun men edua ikurum alun men migota dua kofi kama wa nama Allah subhanahu wa ta'ala edua qabul kuravwan alun hitun tibe funna mi silsila ge darusta ferumge gotun Sheikh Ahmad Samir Dhivehi daruska Sheikh kiyadi fawane dua ijaba kuravwa gotta tafatu tin gotaka Allah subhanahu wa ta'ala alun menge dua ijaba kuravwa ei beenun alun men ede kantatta Allah edunu gotaka devvun nuwata evvuren rangalu kame nuwata alun menna annan oi gos kamakon alun men salame ko devvun timwana gotaki alun menna Allah subhanahu wa ta'ala e dua kurikamataka giyame duwahu sawabu devvun ema min kommes ek category ka algon men Allah wa khalis ko faafe nuwa gota yagin kamayko kura dua wannan ein kommes ek gota Allah subhanahu wa ta'ala e dua ka algon menna ijaba ko devwan ad algon de mi haisa mutibe fonna hama bay kanka algon men dua kura iru yagin kurma eko den algon men emme muhim kamaka onnani hin hazir ko gen dua koro algon men war gina beflon kibem war ham takraro kon fenna kame dua kuraro annagagen tiben ekamako karin miskitu fabenda mihaya dimada badalana ekoluga anemiha kurani konkametto badalaru ena hama dua korumun dan enage tun dane hama telemun not taluwam ekamako enage hingoti konta enage hingoti miskitu fabamunda muhammada dimada note enage hingoti miskituga kanega wahaka dakantibi demihun edakka wahake ki koncetto bedumuga ehem vejiya ei e dua Allah subhanahu wa ta'ala raddu kurawwa faana kamaka vidan ehema dua alwon men kura iru alwon men emme muhim kamaki e dua ya focus koge nuwat e dua ya samalukan digen ekama alwon men ge hin hazir kogen dua koro ei dua ijaba kurawwa sabab tawgutirega وكما رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرآني ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة تيباميهم الله والدعاء كراشه دعاء إجابة كرفانكم يقين كراهادو واعلموا أن الله لا يستحب دعاء من قلب غافل لاهن أدي تيباميهم دناشه الله سبحانه وتعالى غافل وجنوا هادوغا هين حاضر نكو كرا دعاء إجابة نكرفان واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن
e hite dua kura wagutu ekamaka samada kamen nude kiyeni konchitto mi kureveni kon kametto ena evves farwade nobahatta enage muli samaduka en kamaka onnani enames zikurdas biya kiyawa dua ay kuran onnati dua ay kuran nota miyaku kudairu suren daswefo enima otoya lafi innani ekam enage ekiyeni konche kame mi kurani kon kame mi ufulani de ufula mi dannawani kon farategga kamevves enak hita kannara emvidje e dua ya Allah subhanahu wa taala ijaba no kurwana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulo kurwa fawani den arun men dua ijaba wa benu nama kin hazir ko gen dua kurun e fahu dua ijaba kurwa wagutu takoga arun men e wagutu ta hodagen e wagutu taka khas samalu kame digen arun men dua kurmaki ei arun men kora dua Allah subhanahu wa taala ijaba ko devwa avaswane sababe ad arundo mi wagutu taka adi daruske fahu koluga komasaraka ali alwadana dengoti timwana arun men samal kanje timwana sababa ingeto timwana sababa ki arun men dua kora wagutu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga arun men nikameti wegen tibe e dua dennevo ega maane ki algon kurim ves bayan kori gota dua ge definition ga nuwata dua ge taaruf ga ilmere midalu wani nikameti faratakum nuwata daf faratakum evren huriha gotakum ves mativeri habatu libigemwa mussandi farategga ede edumeke dua ki emima algon men Allah ge hadratu ga dua danna waru algon men qabul korin chene algon men ki Allah ge alunka algon men ki nikameti baikkan algon men miwani Allahuge ehiterikama Allahuge madada Allahuge devvuma barosa vefaaka wata ekama beenum vefaawaka ehmima timwana sabo gotuga idumari vidalu wani dua koraru wihaves poda Allahuge hadratuga nikametive Allah ki mativeri faraikkan gabuduko Allahu subhanahu wa ta'ala ge denvuma fembowagen faawa haalo nikamativegen faa haalo kadange dua dannawan erun Allah subhanahu wa ta'ala e dua ijaba ko dewanakam kit qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala ekam bayan kurwani wad'u rabbakum tadarruan wa khufya tiyabamihum Allah subhanahu wa ta'ala ya dua qurairu dua qurashe sirrun nuwata ekherikon evves miheka nenge gota ehnames madu molive nikameti kamuge fiya tirikolla aluweti aligge sifa libigen edua arun men danna washe arun men mihe gatuge icche eden beenuwana ma adabu veri kama keniya ekame arun men hushalan jehni dannawan jehni arun men mihe gatuge icche hodan gos emihaya zuwabuko emihage kurimatiga beadabi kon wahaka dakka mefuppa arun men ekamaka edifikama wanama insana ko wes ekame gotaka nukoddewane nus koddene mihako ehvima arun men ge veri rabbu ka inatuge veri rabbuge hadratuga arun men dua koraru e adab arun men honnen jehene e nikamete kan arun men gennen jehene e gota arun men ge vismuma fikura ihsasta ekama huttuwaden jehene hatarwana kamaka idum ben bayan korawani istiqbalul qibla waqtu dua kora wagutu qibla ya kurimatlagen dua kurmaki gina idumeri vidalwa gotuga dua ijaba vomoge sabab tagu terega himene kame hama egota faswana kamaka at-taharatu inda dua kura wagutu algon men taharatuge saaf kammati ge tibu nuwata tahiru wegen tibu miga mane no ebes halegga mihako wudu geldi fahunna wagutegga dua nukure veneke ennames dua kurun emme rangali tahiruwe de hadasun miha salamen wegen wa hadu eki wegen to e algon men mi dannawani algon men naburin huriha gotakom habatu libi wodigem wa algon men netun uteren gennevi jalla jalalu Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka hemwima ekalange hadratuka kamaka dannawa iru algon men ekama tayyaruwe ekalange algon men ekame dennewuma taka waraboda visna fikuruko e huriha kamaka algon men beru fushunna etere furun ebje tayyaruwa saga algon timwane mikiya dini algon men Allah ge hadratuka nikameti wegen wahalu ei algon men eteren kura kame
den algon men beru fushum ves saaf tahiruwe beru fushum ves algon men Allahu ge hadrata kankama dannawa wagutu vi bodaka emme bodaka zinet teriwe emme bodaka saaf tahiruwe algon men tibe edua dennewu maki Allah subhanahu wa ta'ala edua ijaba koddevon avas koddewane kame Allah subhanahu wa ta'ala ki riti kama lobi korawwa farate den hama ya eko Allahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis takon idumeri nangawa dua ijaba koddevwa sabab tagu terega dua kura wagutu dem macca uflagen dua kurum adi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawwa fawe inna rabbakum hayyun karimun tibami hunge veri rabbu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala hayyun karimun abaduge abada diri domu wodigemwa adi evves imenneti dilati wodigemwa devwa farateke yastahi min abdihi idha rafa yadayhi ilayhi an yuraddahuma sifra Allah subhanahu wa ta'ala ge alako e ilahuge gaatuga deyai ufula kamaka dannawa finama e deyai husata raddu korevuma Allah subhanahu wa ta'ala laduweti ve wodi gannawai emvima alun men dua kora ero deyai ufula dua korumaki e dua ijaba wumuge sabab taw gotuga mi hadis gadiga ilumberin bayan kora wa kame de mi hisabum bay befunu hipula arafane ekamako bay ilumberin idalove de nufula sadaka fardu namaz fa dua kora lobe takhunne eburi bay tantan rasul sallallahu alaihi wasallam etan tanuga de pulu ufla nulawwa nota de pulu nufulawwa dua korwa sadaka hukuru khutba rasul sallallahu alaihi wasallam de viru hukuru khutbaga ekadek fanu dua korvi ename sekadek fanu de pulu ufudevi kan sabit wen ais fenwe hame gota algon men namaduga warak gina tantanuka khasako sajida ga algon me dua kora hame gota fahu attahiyatu kiyawa salam dinum kurin eba dua kora min evestane ga rasul sallallahu alaihi wasallam de pulu ufudevi kan inge kanne e hame gota idumeri midalwani bay rasul sallallahu alaihi wasallam ge amal furtaka badare kadek fanu fardu namaz fahu de ufullawa dua korvikan enge kannete emvima rasul sallallahu alaihi wasallam etan tanigga dua korvi iru depulu uflada fa nuwa tantam fiwa jumla kon aamu kon almen dua korar de ufulumaki e dua kurumga adab tawge terega nuwata dua ijaba wumuge sabab taw terega lavwa fawa kame hama mige iturun ade mi mikanta taw iturun de hama jumla gotegga dua ijaba korevumuga e duae Allahu hamdu ko sana kiyagen feshuma e duai kurmuge kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiyuma e duai ga algon men kamaka edumuge kurin algon men na koreifawa kuttaka itirafuve taubawe den efahu algon men ede kame e aviddafa dennevon himene hama eyaiku e dua ijaba korevumuga idomerin vidaluwe abaduwes algon men e kura duae ijaba wanden hutta nula fuhi nuwe na ummidu nuwe mayus nuwe e duae kurmuga demi horo admi Allah subhanahu wa ta'ala lobi kurawwa kame hama edduwahu ettachun algon men kura dua faregga ijaba nuwe dane enemis Allah subhanahu wa ta'ala lobi kurawwa kamaka ilahuge ala dannawa iru takurarukon gina duwastake matin Allahu ge hadratuga reya duaduge eki wagutu tahuga e dua takurarukon ede edun egota takuraru kura komme faharako Allah subhanahu wa ta'ala e alaka ಕಾರ್ಯ ಒಡಿಗಣ್ಣವಾಣೆ ಕುತ್ತಂವೆ ಒಡಿಗಣ್ಣವಾಣೆ ಎ ಅಲಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಆಮೆದು ಐ ಗುಳುಂ ಹರುದನವಾಣೆ ಎ ಗುಳುಂ ವರ್ಗದವಾಣೆ ಎಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ e ilahuge ala takuraru kon ekalange hazratuga kankan takuraru ko denne umaki ekalange lobe odigannawa kame egota dennawa komme faharako e gulum warugadawe ekalange ya e alaya meduga ewa warugada harudana gulum itura alave arove tazave gende emme fahun Allah subhanahu wa ta'ala emme munasabu wagutuga emme munasabu iru ena emme beenumwa gota eka Allah subhanahu wa ta'ala fuddawate faane enamas aun mang tereng bay be funna wani mihar ting duwas vidya dua korata hafta vidya dua korata ting har vidya dua korata mikame nuiye isabu hutta dani
mi algon men war bod samad kan tin che kame algon men dua koffa allah ge hadratu kankama edifa algon men hituga algon men beenu vi gota akurun akura ranu rana eka nuvumaki e adi dua ijabanu korevu menno algon men ka neengene algon men emme rangalu gote algon men emme rangalu gevves algon men emme faada hori gevves algon men emme geldum bodu gevves denu odigam wa farate allah subhanahu wa taala e faratu ga algon men midanna wani ehwima algon men de naga algon men de ufudala fa yagin kama ko hin haziru koggen allah subhanahu wa taala ya dua e kofita e dua allah subhanahu wa taala beenumwa ilahuge ilmu fula hikume fuluge terein e kalange denu odigannava emme mola emme rangalo wagutu ga algon men devwane algon men emme beenum vi duahu eche nulibifa algon men handana tif huttaves allah subhanahu wa taala eche devwafana ige ita ahare fahum algon men ekoffawa dua ge sababu ewagutu ena hitarane eduwahu ilare kolu nudibi timanne miedu allah subhanahu wa taala miwara lare devvi kan ei hama timanna ge nasibe ei timanna e dua kori duasfaru ilare libun nama e zuwan kamge josho ga timanna jehi ilare ta bekar kol devuni he enam es miedu timanna umurun debave visnifa hutte allah subhanahu wa taala timanne mudami devvi e ilahuge kuludum wanta kamae e ilahuge hikume wanta kamae mi algon men tereng ita bayo tajriba ko forin kan kame algon men ekamakka beenum wege viduwahu ekan algon men nodavva ege fahun ekan devviti algon men shukuru ver kura ita bayo ko es algon men terega ulena kan kashawar ema lobet ahunne awndo jumla ko mi dannawali kankama kimi allah subhanahu wa taala dua ijaba algon men dua kurar ekan kama samadu kan difinama algon menna allah subhanahu wa taala e dua ijaba ko divane kankam adi mige ituru komme dua koffa e dua ge fahun wata kurin sadaqate kurumaki wes allah subhanahu wa taala dua ijaba ko rawa sabab to terega idum verin himanu wa fawa kame ei sadaqataki allah subhanahu wa taala ge kofaya allah subhanahu wa taala ge nuruhun tariwe wodigatuma nurussevum mun emihe ko alago salame ko devwa kame allah subhanahu wa taala e alaka nuruswa fiya ekalaga nu devwane enames allah e alaideke ruswa wodigan fiya devwane hemwima algon men dua e koffa kommes minwara ko sadaqate kurumaki ei kiteme kodukoda sadaqate nama sirrun e sadaqate kurum awdavegen wani sadaqai kurumaki ves dua ya fahu sadaqa nerum nuta sadaqa dinumaki ves dua ijab korwa kame hama yaiko abadu ves dua korairu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiben sahha mago sabit we fawa dua taka algon men iskan dinumaki algon men ekora dua e allah subhanahu wa taala ijaba kodevane kame dengoti emme muhimu kanta ei algon men dua koram benu nama algon men ebeje algon men kaabo takechaki halalu taketi kamuga hada haram taketi kaagen boygen hodagen kura dua allah subhanahu wa taala ijaba no kodevane mika rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiben imam muslim ke defan ke sahih hadis ka riwa korwa fa hadis mi hadis ki warg gina ilm veri fatta wa riwa korwa mashhur hadis imam nawawi rahimahullah ke defan ke al arba'in an nawawiyya ki uno salis hadis potugaves mi hadis neruwa fawe e hadis ka wagoto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab be kadunna hadis vul korwen wata kiya devane wahake dannawani edduha ko miha ko digu daturek ga nukute ena digu daturek kuruman nukume ena eta duwahe wanden e daturumatiga heda kuramun gos ene e daturumatiga magu oli kanta boduwi wagutu ena allah subhanahu wa taala ge hadratuga sahara ge terega evves insanege hilam veri kame gilam veri kame nuwa evves gotaka mihegge undegulai mihege faratun jessume nuwata kame kurimati nuwane miheka nufannane e sahara ge terega ekadima ekane hore ena dua kuram fishiye ero ene ki digu dature kofawa daturu veriye ero enage istariganu diguwe daturuga gila muddato heda kofa horum wasabon istariganu diguwe e istariganuga gawadu funa neelon wasabon istariganu vihurifa oti adi ena lagen hori jubba gina duwa nudoy horumuga sabon sahara terega ejehe varoli tahuge sabon veliganu takon yanna hirafus takon ena lagen hori jubba hori khilave enage muuna enage jubbaya wani hirafu furifa e haluga e nikameti haluga ena hure
de ufula Allah ge hadrata de naga ena ya rabb Allah subhanahu wa ta'ala imme lobi kurawwa ei isma fulu ar rabb mi isma fulu takuraru ko ena dua koramun diye enna mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani hadis ge emme fahubaga fa anna yustajabu lahu ehene kamako emihaya Allah ijaba devwane kine heyye lobe takhone visnada daturu veriya daturu verin kora dua ki Allah ijaba korawwa dua ena huri nikameti vefa nikameti kan ena huri warun awunme nengene enage muli hashiganu wani anarufu vefa ene ki jismani gotum ves nikameti vefa huri mihe ene ki warubodi vefa huri mihe ene ki hajataka haduge jeifawa mihe haduge jeifawa mihun e kafare ves muslime ves Allah subhanahu wa taala emihinge dua ijaba ko devva ema ene ki datur veriye haluge jehi nikameti vefa huri mihe ena dua kuri Allah subhanahu wa taala emme lobi kora e isma fulu ya rabb ena dem macca negi ena e dua kuri iru takurar kuri mi fas kanta takakimi Allah subhanahu wa taala demme sarwon mi kanta takomeswara katibe funa kiyaves tifi dua ijaba korwa sabab ta uterega mi fas kanta taybe himene datur weringe dua ki raddu korwe dua enno dua kuraru viha ves boda nikametive miha alu dastuwe Allah ge hadratuga miha madumolive hi tirikuri waraka dua ijaba korwa ena dua kuri dem macca nagage ena dua kuri iru Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdu kuri Allah emme lobe wodigannawa ismu fulu ar rabb tibe fulu visnala kiriti qur'an tibe fulu rodamahu ti khatim koran kiubarus tibe fulu nafaha gawane gurwanuga Allah subhanahu wa ta'ala waridu kurawwa fawa nuwata gennawa fawa nabi be kalunge huriha duwae hunnani mi ismu fulu Ibrahim gafanuga duwa vies Zakariya gafanuga duwa vies adi Sulaimanu gafanuga duwa vies Yusuf gafanuge duwaye vestibe fulu visna kana Yunus gafanu duwaye ves rabb mi lafzu hunnani rabbana nuni rabbi nuni rabb mujarrad ko evves ichaka nispennu ko onnani hema e isma fulu ena duwa kori anike ena edua takurar kori e hadis fuluge se ya rabb ena egota takurar koriye awnu kurim ves mi ishara kori duwa kora eru takurar kurmaki e duwa kurmatiga demi hurumaki Allah subhanahu wa ta'ala dua ijaba korwa kamike dua ijaba korumuge fas kanta nuwata hataru kanta himeni ena taturu veriyaka vun ituru kamege gotuga huri mihe ena mes emihage dua ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani fa anna yustajabu lahu ene Allah subhanahu wa ta'ala ijaba korwani ki vegen heye la ilaha illallah ena kivegen ba ena ge dua ijaba no korwana wa ka hadis ko korwani e hadis ke medu terega Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sabab bayan ko deva fave mat'amahu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun ena kaichsaki haram ittse boichsaki haram ittse ena lagen hori haram takettin hoda fawa rufiya fasaga ganefawa hedume adi ena kuda iru enage bappa ene kandi fa horives haram taket fa anna yustajabu lahu ehem vi iru efada mihaka Allah subhanahu wa ta'ala ijaba devwani kinakon heye ekalege faanu suwadu fedde viega mane ki emi hege dua ijaba wuma wuren nu me gat awon me medu visnan je kame awon me duniya ga waguti ufadattaka khasakon alwon men na kurimati ge moti intikhabata alwon men tafatu nannamuga hadiyage gotuga wazifa taka alwon men tafatu nannamuga tafatu ecchehi ge tafatu goiggota eba najais kantatta eba hoda rishfat eba hoda hadiya eba hoda wazifa eba hoda waguti gotun duniyevi kuda duwas kodakattaka lobete ahunne alwon men mi amdani hodairu hame lame nubala harame halale nubala algon men hiteli gotakam mikan koffa den algon men miskita ga itikafa inas den algon men tarawis namadu kuriyas den algon men chutti ga furagen gos kaubatullah gefuluge urakologe eligene gotas algon men ummidunu kurati algon men dua Allah subhanahu wa taala ijaba kodivane kama hame ikani namadu koggen umra koggen tamu namadu koggene ikanye nu algon men
visnan jeheni ekantatta ekanikogenne salame waka algon men amdani hoda gota begotum ves Allah subhanahu wa taala suwadu kurawwane muamalat takuga Allah engevi gota algon men kantak kurange be jehe alu kantakuga algon men Allah engevi gota kantak kura bidein hama ekani islam deenaki alu kantakuga ekani deenen nu muamalatuge deene islam deenaki mi dekantakuga ves Allah subhanahu wa taala ge amuru fula egota algon men kantan nokofia Allah subhanahu wa taala algon menna du'a ijaben nokotifana ema lobeta hunne mi kantatta kame algon men visnam vi du'a korayro Allah ekkawantako khalis kamaayku du'a koruma hin haziru koggen du'a koruma faafe nuwa gota du'a koruma ijaba koddevane kan yagin kura hadu du'a koruma haram taketi nuwata haram gotuga amdani nuhoda hore du'a koruma algon men du'a korumuge kurin Allahu wa nikametive faafu fussum edi du'a koruma adi algon men Allahu wa hamdu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salawat kiyawa e du'a koruma e kura du'a e takuraru kon e du'a ijaba wanden huttanula du konnula e du'a koruma mifada kankan algon men kura kama wanama e du'a ya Allah subhanahu wa taala ijaba kodivane adi du'a koraru gible kurimati duma ain ufuluma tohiru kammatiga saafu kammatiga taharatuge saafu kammatiga indege du'a korma kiwes Allah subhanahu wa taala du'a ijaba koddiva du'a adab ta terega inu merin himanu wa fawa kame ade kuriya me fasfar kilometer aund den tibe fonna kiya deni e du'a ijaba korumuga ebave bay khasa wagutu take egoto komme du'a ko algon menna du'a ijaba koddeva 34 fursat Allah subhanahu wa taala defa algon me muslimege gotuga hurumattaka mi 34 sajida algon me nujhafiya muslima kanwane ade du'a ijaba kurwa emme muhimu wagutaki sajida ga wagutu muslimaku enage hayatuga 26 gadi uruge terega 34 fahar e sajida jahanje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis lo kurwa fa wani ala enage veri rabba emme boda kuttamve emme boda gawa wagutaki sajida jaha wagute faakthiru fihi du'a tibe kalun edu e sajida ga gine du'a kurashi adi sajida ga gine du'a korma ki du'a ijaba korwane kame takuraru korvene algon mena 34 faharu du'a laku isnada 34 faharu alam to hoge veri Allah subhanahu wa ta'ala ya free appointment Allah algon mena devani evves mihe kari ades kora kannu chehene evves secretary turu kura kannu chehene evves member kariga salan jaha kannu chehene algondu kamaka beenum wima algondu men macca lazim ko fonnani 34 faharu Allah ge hadratadda 34 faharu jehene Allah ge hadratadda irwara irwasumuge kori gos algon men beenun kamaka du'a dannavam vi Allah subhanahu wa ta'ala ya vuren avaha e du'a ivene assawa wodigannawane evves farate nonnane sajidaya algon menge nikkuri bimmati ga jassa wagutu kurimati ga onna imama vuren kanay faratuga onna muhammad voren va faratuga onna ibrahim voren fahatuga hunna muslihu voren alugon menna gaatuga wodigen wani kada kiriti wanta muriti wanta Allah subhanahu wa ta'ala alugon men beenu kamaka ilahuga hadratuga adab veri kama nikameti kama yaqin kama ku danna wafiga enikkuri ufudadu muge kurim ves Allah subhanahu wa ta'ala emi haka ikan divane ema lobeta hunne sajida ga dua kormaki ei algon menge du'a ijaba korwa ittan e wagutu den sajida ga Dhivehi bahon du'a kore vidane to alun eventi mi masale Sheikh Muhammad Samiru e fortama do kommes waraka ali alwada afwane alun menna emme rangali sajida ga hasako fardu namaz ga arabi bahon du'a korun algon men mi silsida ga miringestin du'a ta tibe fulun daskoggen e du'a ta sajida ga kufi kama wanama ei ekama alwan men Allah subhanahu wa ta'ala fussawa devwa nuwata ekan himmawa devwa lobeta hunne rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar midua ekani takuraru kon komme duwa ko sajida ga alwan men kuriyas alwan men beenum wa kame de duniyega Allah subhanahu wa ta'ala devwa emme rakater gotaki Dhivehi bahun noko arabi bahun kurum enmes Dhivehi arabi bas nenge mihaka Dhivehi bahun kore vidane kama gina danne be kadon e bori fatwa devwa den alwan men duwa ijaba korwa ane wagutaki komme bangiegge fahon
bangi den ferima Allah subhanahu wa ta'ala uduge doruta swargege dorkolta holwa devane rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulo koravani adi bangi nime waguta ki dua ijaba koravwa wagutike ehmima bangi dua ga wes algon men mi edeni algon menge faada yattaka dua eke astumi korani rasulullah sallallahu alaihi wasallam matiberevegen wa maqamul mahmud fonwa devwan algon men mi dua ek korani e dua Allah ijaba ko devana giyamet dua ehmima e dua ge iturum wes algon menna bangi afahu dua kormaki wara boda dua ijaba wa wagute adi komme bangiyaka gamataka deterega kura dua ki wes Allah subhanahu wa taala raddu kurawwane dua enno hame gota algon menna komme regga ebave dua ijaba kurawwa wagutu kole wargina befulu samadu kandinje point emmi komme regga ei kom wagute kame hagi gotuga neme idumben vidalwani emme ummeedu bodu wagutaki haru damuge wagute fahu timbaga Allah subhanahu wa taala reganduge algon menge wagututa timbaya bahada fe ege fahu baga Allah duniyege udavu faba wodigannawa wagute ei e reganduga dua ijaba korawumuga e buna wagutaki enames ei kandeligen kom wagute kan jazumu kom buna kannenge reganduge ira kolo ves vedane nuni medu teriya ves vedane nuni fahu waguta ves vedane hemima ei algon menna dua Allah subhanahu wa taala komme regga ebave waki hasa wagutu kole hindu kole labwa dua ijaba koraw komme reyaku den oti reganduge fahu baga ei adi hasa wagute algon kurim mibuni waguta ei ehem wagute Allah subhanahu wa taala duniyage uda faaba wodigannawa haru damuge wagutu ei ves dua ijaba ko devwa hasa wagute e wagutu Allah subhanahu wa taala duniyage uda faaba wodigen algon men horiha insanunna alutakunna mukhatab kora dannawane fahafu fusawan edeni ka ko hiye enage fahafu fusawa divwana me kamaka edi dannawani ka ko hiye enage dua ijaba ko divwana me hama egota komme namadegge dubur salat ei na fahu attahiyatuga ibrahimi sodawa kiyawa fato nuwata salan di fato mi idu men metu khilaf onna kame sheikh islam ibn taymiyah rahimahullah vidalwani dua kurung emme rangali ibrahimi sodawa kiyawa fa salan dinuma de terege eme algon men amuka ibrahimi sodawa kiyawa fa mi hataru kamakum mi edeni ta rakkateri kama dajjaluge kibeina duniyage fitunata kunna kawwala narakage azab mi astu hagigatuga ibrahim sallallahu alaihi kiyuma fahu den e annani salam dinuma deterega alon men beenun du'a koramvi egoto rasul sallallahu alaihi wasallam mi had dem alon mi bayan koddi hatoro kamako rakkaateri kama eduni e ma lobe ta khunne mi wagutu takaki mi du'a ijaba koddiva wagututa mi wagututa alon deme tibe fon mi kiyadin wagututa giturum baar wagute enames mi wagututa alon mi kiyadin wagututa takaki sajida bangi de nime wagutu bangiya gamata deterega komme regga anna wagutu kolo haru damuga wagutu kolo komme namadegga fahu attahiyatuga salam dinumge kurin adi namada fahuwes awnume mi waguta ki mi komme dua ko algon mena baddal kora wagututa algon mena kiyawaraka dua koreveto nafsa suwal kollaba din algon me mebonani dua ijabanu wa wahaka algon me mi waguta ko dua kuranto algon men beenowani dua kora umra ekadda dua koram vima midan jen komme mi gos hajj goske dua kora alun men mitibeni enames algon men takuraru kon riya dua do kita fursat Allah subhanahu wa taala badivwa to dua kora ikan algon men gavadun ikan kama farwa tervigen dua kora nam Allah subhanahu wa taala algon men huriya itte de duniya gavis divwane ema lobe ta honne mi wagutu takuga algon kurim me bayan koddin kantatta ga hifa tagen algon men mi darustahuga mi silsilaga mi ibunu dua ta tibe fonu hidudas koravage e dua ta kurumuga sabitu weccha kama faana me iradu koraviya denganna ramadan maha kahame algon men duniyega lavva fiya algon men hayatu ga bodu badale finnana kan ei kashor kame dua ke Allah subhanahu wa taala algon shatiya mi halo beti iseteri akhunna dua kurmuge tawfiq devwa algon men ge dua ki ijaba korani dua kamuga devvo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.